Hi guys, welcome back ke channel Jangi tem tas ni pet ni layo plan banyalet. Chano guys, nya plan mana chano? Kinjai Club. Kinjai Cloud. Ayo. Kitchen. Tingin nya lit chat tingin nya bam. Dia la selem hangila. Berkat banlan. Tambah klempoi lan. Slap. Finally mtasi ni layo galat banlan. Kataru mtasi slap banjir. So tala kamrang sa ko way pada ngisa sajan jongkani hi ke restoran tagadaw ngin mi nang ni kanu bajam ta saustang sa saustang dia pekite ki partner jonga kini barak khat kide ki ksio jonga ngalat temen plan ikop em dia nang tap dia okay kata ma dia pet kaluk jengam tasi ke compare deh credit like deh Amy thank you ya kan ni new look jengam ya lah dia pe ya lah dia jenggo beriu and ini way Ini sa restoran Korean. Ini Korean jongi pizza. Ini Korean jongi. Ini di Korean fan. Hah? Korean fan. Itu ada nama BTS sih. Nama BTS. Korean fan. Korean. Okay, ngila jan puertan. Ngiya de kejat pet. Kiu kat tu op. Entah. Nilajan poi delapai ngan sepeni pi and ngatip bun bah bilawan nomor ba ngalathan bun bah ki ba lawan kiong ba pang bah ka bam ta so ngi kwa balik ties kata ka Korean food. Okay guys ngan saya kendu pi ngalathan pelan kendu pi delapai stay ba Cuma sang gede. Nhau lẻ đấy. Cenderung ha. Itu sarang pidi. Oh, Ben. ben juga bayar. Ini orang bami hotpot. Jangan pidi. Ala kami emang. Uklan yo. Lamai deh. Macam gitu. Ini mana ni? Chano, au chunuang tai. Ni siapa nak? Hair tu cile mata. Dah. Tu macam semestinya deh. Aram ini. Itu itu. Why super ini suara. Itu tegidang sendur ngap dah ni layak ngan lano kin khat yengi Bandung yeng lano ngin yo jeka bansong lano ngan yo ban pet kita gadur tau kimchi ulong kuno lano ngan yo ban bam tau fried rice kimchi. Oh my god. Ngalat terang baban bam semua. Kena sini. Finally guys, ngilayo bandrung menta le ngan lamai pi shani japua kalong kumdo
Hang ni kini ngishim order hang ni nang ta pada ngindrung syapua. Wow guys, kajing internet kata ke jakashong sini syapua. Ikop belong kum ke restoran day ke ikop kumba ngilik ciyeng bahyang and hang ni pada kedai kasngi jingkwai. Day peci gas hang tu ni jing ibas peci sulung comfortable bah kata ke restoran. So kumba bam hyang. And kini first time ya let chani baro tinang ta pada ngisngu tenat bah bat ngisngu long comfortable bah. So guys, but ni dayu ilay kum ni ba chat li so kum bangidon ha kamera chat la jong. Day. So guys, uni kan ngaku ban bam ni kimchi, fried rice ngaku bam ba. Ni hot pot ngaku bam ha. Di extra gini ki rice ni yo free and ni ki kimchi chutney but ki cucumber chutney to ki dos yar but cheese nang ta kini kijing di hang ni ini kok nang ta bat Sprite dai Sprite dah sadai i tu la in bam na and then menta ni nyamat kini long penuh hapar baba mem bam pelajing mut betang ya ka bam an ya keren bat fish bet dala de bam ngas ko kumno ya kene ka bam kalong kumno okay so ngan concentrate ya ka bam mentah uni sokya ki sna chutney ki ai bat sumangkan tip kumno ki kle tang bu bang ba Nta uni de kimchi ngabam taru ngabang hot pot ru ngabang namar ki ki mix bat sausage bat kedua and Sprite dengan judi tau biang baik my favorite drink jangan di Sprite hang nimta ngalasap kiki dekat ni gloves nangta pada best hadai semua kumba bam yeng yo bam dekat kiki tau do wow nangta pada ada dei syakwai duai do ki ai kumni tela best happen lang comfortable ba ban yo bam dekat kiki kita gido pe itai sunset itai lah ni borok kait ni laya enjoy bahaya de gajing bam menta pada arsen tingin sawan hi try yang saya kenduk biang bat pi hagasen ka ba arsen dengar li dia tang we ru khapansa syo labang pelat so guys double thumbs up ya ka Kenjai Cloud Kitchen so mentang ladap bam ngas tong ni dangsa untuk pada ngin lik nak siang and ngin ni tang bangin yo ale cheno kan pen ni jur house lap sto sebar pek clear haban song swash phang kat badang song kini kidang ya kimpat hun katang photoshoot nado men step nado men sengi jan miet men sengi hot do men sengi ngiawan nado jan miet ngiawan kini shoot photoshoot bed pat kut hirata photoshoot jong kia do menta label aslap ya alat baban photoshoot extra okay guys lada pi internet ya kene ke video jongi tis like share comment but subscribe ya ke channel jongi and support ni so guys ni lada ben ya ba menta sebenarnya and guess what ngabang ba kata ke Korean food hai photoshoot dasa photoshoot piti dia chon ada rengi entah kanong itu ba kajing bam hang ni kajing pang tepi itu kimchi fried rice itu ngabang ba pibang nam tu pibang nam arsin pinun ba nam arsin nganun ba si pose nganun ba marudan spicy sakte de las lembang aku ban bam kimchi banong shnahi rungam nang yo ingredients
hang ne padang ada ku abam kimchi ngan wan hang ne of nga subang aban bam and chicken roll bang ha pia ngatip bun padang jong pi balawan TikTok ki balawan so comment section pi sko kumno apa pi wan chani wan bam chani ngat tengah subang plat arsen ngan sawan kajing bang ni finde kat dorang out of 10 9 okay tamut 9 finde 9 tamut bun babang hi ma Ntan hi ba bambang ma klam laj ra tong wei ro ya bam lut bara tu pat hot le ngale la bampi hot kita dan to shoot kim padun puar banya gran Amy come here entah lada mess of lada bam lada mutar entah kan no adoption shanun ombek Yan ay hot pot. 6 Hot pot. jangan bang Kimchi na pa. Kimchi na lang 8. Bayan. okay Dapat chicken pibang wat Thang bang phá đấy. okay betul. tambah hot pot ada bang kabriu kadur Korean plek kadur Korean dah suka ngamte berama ngapa dia ngandriat kan nu ngati ngelabun melabambun bang ngan 10 out of 10 baru ngabang kimchi le the best favorite jangan kimchi fried rice kimchi nang ta hot pot le na ya keren brok jangan Okay guys, ngan penkut na yung video ni kita siang tebra. Amay man. Hoy, Korean girls, what me? Oh my god, han var far. Jag kan inte långt ifrån. Tang sini ni man ni. Hindi siya. Dari China. Hindi kan no ya kasi balu. 10 of 10. Ten. Tipan. 5 out of 10. 10. Okay. Ikan ini. Selamat tiga. Okay guys, ngan buat na penkut na ya ni ke video ni. Till then, siya kedua pada aku ipat video, lagi ipat ki topik, lagi ipat ki. Okay. Siya mah. Okay, bye. Take care. God bless you. Love you. Good night. Nyakap na banlang kun Korean